Raka Phalaphala FM 87.9 107.8 Rinanwi Misiote Phalaphala FM yosana mwana udifaru yanga batode yaba Broadcasting Complaints Commission of South Africa ngapasi ya muano uyu rodri misalo bahashira mapunga bukuma mambi wasa jisiya beka mushumotisa baisibana beka mushumotisa tulozi vengo na kati kana zuyambo za uzekani zokaluraho arali bachifonga aliko tebeza muano uyu banga kwa Broadcasting Complaints Commission of South Africa ngauto mwarera ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kananga email ka bccsa@napsa.co.za wana swinjika badele website ya www.bccsa.co.za diva muzika wabo riamba luambo lwavo Phalaphala FM Robo diviana era muzika koyo Oriele Makoka bomo Ndende Mukwei ndopo fena chipasanga distinction chikoloni Dodolo feta. Yeah, rina kutambo kunera kutamba na vewe sabadhiwari yakana na vewe banena kuita ichanduko kabane bakonisala mrao hangeyo hayani kati nomona na shango lotengo to angaredza ndibudzi so busibunji ndibutano pedzi mumbulo murwane wete zo bomoyi ari bari ko karasa mumbulo no fauri nono vuana ngamacheloni nono tomo fordana Arugo nazo, olotoma. Uvane pondi yapone ridokono amba na inu isa arabutsira na inu isa ramabindu na inu isa ramzika tera. Unataka Mukwei. Mbuso yo toma ere una mashango mawili arangango mwa shango la Afrika chipembe ndi yafiyo. Kamapa. Unami? Mashango mavili ane ahone hapa kamapa wa Afrika chipembe ane angangomu asiyafano mara ahone hapa kamapa wa undu lino la Afrika chipembe. Niswa zimende na Lesotho Mukwei. Hey bomo Ikavundu la Mpumalanga na la KwaZulu Natal dorobo ya Durban wana na kalifio vundu KwaZulu Natal Mukwei. Ndo wanedziwa na msi ndinyi mwimbo wa mzika wa hip hop wa Muvenda ane oshumaka album ya Black Coffee ineyo muwinisa chipuga kaze Grammy Awards. Mwimbi wa Muvenda angabachimba mzika wa hip hop kana zi afro kana zi R&B kati na zwimwe pedzi oshumanga manda katandala ya Black Coffee aita nomu nomulibuwa musi yachikochia chipuga chaze Grammy Awards. Dosikumbulera una rems. Mwashi wambeka na mshumeri ya zedza ka Phalaphala FM. Ndinyi. Jones. Mbelezi bono toma. Okay. Oruka. Ndifyo timu ya bola mlenje ine ya kodovo panela mgudisi fano Afrika chipembe. Aunonanga imwendine like ya yellow ya gere ya yellow keza chips. Epo muno wana zote mamngana. Ndi blind we No, in that you wanna spingani sida roto of pazo kuma. Ndo Roni nyadzesa mani. Hii ni bomu yo. Ewana. Nani wantato. Norina rura. Okay. Oruga. Kela chwinga mnetendia fumbele ntendo gonyi saradera keri atae. Karmo tudo rabele sabomo, saramusira, saramuzika, saramabindu. Rambanga bomo, rikwamba nganyi. Bomo ndi msuwana ne. Waluwa kazwa mabindu ndo waluwa ayani mabindu na zvino kadibana mabindu so atingo to sokuziguda ndotozo imama so za muzika nazo zoditoda zvene zvingori mumwe namwe wava mpo yawe so ngopfulupa zadizvezvo. Abunji abo ramuzika kana barabutsira bafano ayani Venda kana bayani Venda uwana swinga zwiya baremera nyana uchenda kama pungwa bubindudzi sazwe bomo aita zone ndarikota modiva chipiri ka bomo uri na chipiri ndi chipiyo checha itori bomo afesere achibodoba pu arabelesana kama pungwa abubindudzi tamusini kotoelecheza nabo bamwe bane bakopanga munenje bachibvisa. Kan mechipiri ndori mwana wa mbeva hangu imupita so ndogudiswa mpaka renga mkala uri
bodi vara mabindu pa ndo ḓi bebiwa nda wana vara mabindu. So kha nṋe ndi zwiṅwe zwithu zwine nda sokou vhona uri ndi tea u vha mukhuwa thi ngo tea u shuma muṅwe muthu. Ya, nga iṅwe nḓila no itela no vhudzwa pfi home ground advantage. Azwa straight tshipiri tshanga ndi tshetsho thi ḓivhi tshiṅwe ngori ndo guda zwenezwo. Ndi bomo yo. Ya, ṱhamusi ni khou tou mbudza lushaka ngeo nnḓa zwine bomo a vha tshi khou ita zwone zwa zwino nga nnḓa ha muzika ndi zwifhio ṱhamusi u itela u ṱuṱuwedza vhaṅwe vho ramuzika vhane vha vha nnḓa ngei? Professionally ndi photographer, ndi na studio cha professional. Okay. So ndi vha ndi khou shoota, ri shoota dzi video, ri shoota the wedding, ri shoota the birthday party, everything. Oh, ndi hapo nenda fodwa nangu ena ndi songo adamuni. Ri aniita nazo zwino ri kwari chiboya ngange kha dzi software ri aniita. Ngezwa zwine musi ri khou niita cover ya dzi album ra niita ni seli yange. Yeah, ri khou tshila kha tshifhinga tshine bomo dza khou vhuya nga maanḓa kha nḓowetshumo arali wa sa tou imaimai zwi nga si u tshimbilele ṱhamusi muledza une na nga u ṋetshedza vhoravutsila vhane vha khou tevhela ni nga murahu ni nga vha vhudza uri mini ro lavhelesa tshiimo tshine ra khou tshila khatsho zwa zwino? I think zwithu zwine vha nga tsheka zwone ndi u dzula vha tshi khou researcha no u ṱuwa na tshifhinga. Because zwa zwino na cheka ri kha dzi COVID vhoramuzika vha vha sa khou thotha. So ndi sokou vhona ungari hu dovha vha na opportunity tsha uri vhoramuzika vha registara zwithu zwavho vha thoma u rengisa dzi nyimbo online, vha vhe na dzi YouTube account. Vhoramuzika vha hayani a vha na zwithu a vha khou vha na nḓivho ya zwithu. So hu na vhoramuzika vhane vha khou tou ita tshelede vho dzula just online. So I think zwithu zwi tea u vha na dzi workshop nga maanḓa u gudisa u pfumbudza vhoramuzika vha fhano hayani. Ya, kha uno ṅwaha ro lavhelesa nḓowetshumo ya zwa muzika bomo, puḽane dzaṋu ndi dzifhio kha uno ṅwaha? Ri lavhelele muzika kana ri lavhelele albamu, ri lavhelele singili, ri lavhelele mini uno ṅwaha? Ndi ngo tea u lavhelela muvi zwavhuḓi. Muzika ndi u khou ḓa nawo mara ri busy no u prepare mamafia too. So lavhelela imbadzo ya mamafia. Bomo pfini na ipfile no nga ḽa vhulambani vha mulima dzi tawarani. Ndi brown oyo. Ya bomo ṱhamusi vhane vha khou ni ṱoḓa vhane vha nga vha ṱhamusi ndi vha tshi khou ṱoḓa zwenezwo zwine bomo ita zwone vha ni kwama ngafhi? Kha Facebook ndi hone vha sokou ri ndi bomo kana vha ri bomo unlimited. Kha Twitter na kha Instagram ndi zwithihi. And then bono khou ṱoḓa kha nomboro dza mishumo it's 079 0400 928. Bomo! Ndi bomo! Keyo, kho livha nga maanḓa o real tap. Ndende. Ndi bomo, i ḓo mu ḓadza. Okay. Yeah, Mukiti HBK Live ACT Ananokwasi Kapharaphala ndi Vhandilani Tere.